Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanelo namuntlha of course ndzi khale mi teka ni mi yisa le ka kokwani Fonyonyo leyi man live hakeriwini vhele vhele vinyo ya milakalaka man Agiazo yeah. So as an intro yeah hi tsutsuma na Diamond Noku vhele vhele xo sungula kahle kahle before ya switarateni ya ku haha mi lakalaka na mi ni hlamula ngopfu. I think ta sungula hi mhaka ya interest first. And then from there kona hi nga coveraka the other aspects and stuff like that without any further waste of time. Ka le video ya wasting nkarhi hi vheta hi nghena. Sure, let's go. Yeah, proper ne. Masitoko kwanchako kane. I munhu wa vanhu. Ni rindzele viyeni bya kahle. Ku na pastor wa mina, Pastor Agias. Bako kwanchauke inge fambi ya Joni hinga ikatikisa ndhawu ya n'wina. Masitoko Diamond Noku xavisa swakudya swa ku nandzika ne. All the time avenge etindhawini va nga ni support ya kombani. Venge etindhawini va nga ni support mastiva sweswo. Swilo swa proper va karhi va nghena va karhi va ku hayi nghena aka kokwani Chauke swilo swa ka mampela ne. Ya ndhawu ya proper ku ta vanhu va proper kala ngopfu vakeliwa hi vanhu van'wana i nga swi tekela hansi loko nga swi tivi va ku hotela ku dya ntsena hi famba hi tsakisa swakudya swa n'wina leswi mi swi ndlaka mi lakalaka hi nghena followed by 7 series a swi movha M5 7 series swi swa ka mampela n'wana mani swi swa ka mampela swi proper byela maala tata khoma la ri timbirhi hi komisela la nga komi churu yini khoma la ntazana Albert khoma so a yi khomi camera khoma kahle relaxing fika ku ri ya ku haha xibamu so look ya ta voya the level of security is crazy. The mati AK ya ku bayiziwe la nga ti kuma duru inani nhloko le la ku bayiza. Nada hlupha Agias, nada hlupha. And stuff like that. Okay, also wangena vele vele. Yeah, proper man. Andhawini ya proper, abantu va proper. Kusuka va dye swakudya ntsena. Va hola kusuka hi siye something ku dya ntsena nje. Swilo swa proper. Yeah, I choose a Vona mani dina mati AK akukusho sho one. Yeah, very cautious. Then go you do melinga ta ita kula. Yile yitiva ku tala ngo yale nayo and stuff like that. Ko go busy bla. So loko timhaka ta ha ri tona mi no hlamala guys. Kha ku famba milakala ka switaratini so hi khayela mashaka ya yona Agias la. I vete ni skip to that section. Let's go. Intelligence asayibuyeni lavo sweka le ka kokwani Chauke va intelligence loko kuma munhu a nga ri intelligence hayi ta ku oxela huku ingaku o oxa matamani va dyini pastor va xurheni va ku kokwani Chauke
swin'ono ni famba ni ti vambavamba ni va ku vona ya ho fambafamba ho ti lolalola na majemini ku proper ene na both given leyi ni kona se ku famba switandeni kwalaha ka xikokwani kwalaha na veni to hlamala so a gezi a yi kombisa timhaka a ku landziwa xaka ra yona kwalaha laha nga yi tiveki both given ho vhiki tiva hi leyi mina wena both given leswi nga duma swona yini ene phela swi mi khome kahle mi swi voni ni mi fresh too much ene mi fresh phela swi proper i ku hi nkulukumba lowa khomela valungu ni khomela ni lava ku ta yisela tikhamera khoma laniwa ni yisela tikhamera ku qala ku ri busy vona na le mahlweni ku va ku rhange madi AK hi tlheli na ku vuyela ka engele mi ta yi vona valungu hala ku famba ka gezi ka tika a ka tika ni lava ku ta yisela tikhamera khoma vona le din'wana na AK le hala ni famba conditioned hambi switandeni mara yi mr a gezi mara baba or a ko wa xo off phela ku safe ngopfu ndhawu ta haleni for an ambush laniwa ni yisela as you can see wa lwa ka right wun'wana then un'wana lwa ka left as you can see ma khome swibama ma rhangeni le mahlo and then le ndzhaku still ku na van'wana phela mi ta va vona man'wana swa proper va ta ni tiva kahle machanganyana valungu rhangani ndlela yana le ya ene escotwini yana le mateka lavani ni famba na pasta la ni nga kona ku va ku as you can see le ndzhaku a swi vona the one on the right even the one on the left and then a baki leyi nga ndzhaku ya security leyi yi nga ku landzeleli na yona ku na mlakalaka laha ndzeni se ku va ku ri busy swinene ka yena hi vakulukumba xidonkani loko xi nghena le Israel a xi khandziye hosi Yesu loko xidonkani lexi ya hosi Yesu a fika le a ya chumayela ko xitempeleni a fika a chika a ku xidonkani a xi fambi eta xidonkani a xi fambi xi tlhela xi ri xoxe hosi Yesu ene loko xa haya a xi beliwa mavoko va ba mavoko va tele vanhu va tete patu lowu masayitini ane va ba mavoko xidonkani lexi a xi tsakelela tlhe yi pfulutela ncila xi va bela xo mavoko kasi a va bela hosi Yesu mavoko xidonkani hi lexi loko hosi Yesu a nga ta ku loko a fika a siya a sala a tempeleni a ku holi donkani tlhelela ndzhaku mhe ni pfunini ni kila ni ya kona xo famba yi kha xi tonga xidonkani xi ya hlangana lavo biha hambili va xi khoma va xi pana va xi mbetela se leswi nga ta kombisa yini na ku va ni famba na pasta khomwe ti-AK47 a swi vuli ku i swa mina yana leswaku no va transport loko no nyanyukela vanhu vo to ta va ta ni hlasela a ya ha ri kona se na lidonka va li mbetela va li pana ni tlanga vo se swi sweswo n'wana mani loko famba na vanhu va proper i nga nyanyuki ku mundzuku va ta famba i tarisa fana na lidonka vana ni se anima nkande vangazakutakena ma-AK vangazakutakena marifle cawuka vana va tirifle ya mi swi twisisini kokwana Chauke i kokwana Chauke wa n'wina ka Gaza ene wa vulavula ene a nga heleliwi kokwana Chauke hi le ka kokwana laha hi le Ecopark i ndhawu ya Pong leyiwani Yes, Papi. No, you sent me a message. Okay, let me check it. Didn't you say you are going out with mommy? Hi Zaved, kumsin kokwana phone ko very avar Ecopark. Yeah, and stuff like that. Yeah, kwele ka xikokwani mhaka kona ya security yi ri henhla swinene kwalani as you can see a nga ndo swi swo one a nga ze ku nduka swi swo one and stuffs nani shoko ani close but I'm very sure ku swi ya ku trend swinene ku ha gezi yi fambela swibamu tikweni I'm very sure
le ka xikokwani leswi ta trenda all over leswi nga ri endla it's beyond a swi tolovelekanga nga leswi talo ni xo ku ku trenda swinene because swi rare ku hi nga vona munhu na swibamu haleni ya ka xikokwani va kona vanhu va timali mara hi tshami hlangana swo va fambafamba na swibamu so I'm very sure swi ya ku trendeni swinene leswi yi nga swi endlaka gezi swo yi famba switarateni straight na vanhu va milakalaka ti-AK it's crazy let's go. I sent her more money. Swi proper ne na vana va mfundhisi va vulavula xilungu me na nda ngopfu vana va vulavula xilungu ene swin'wana hambi mhani xilungu xa kona nga ku lexiya xo ta hi xikepe ene himpela xi te hi xikepe swi proper we bo give me kona marano taking your work then I will call you ne yeah this is my Limpopo you see eva vulavula xilungu na n'wana wa vona mfundhisani wa hlamala ku papa wa mi famba ndhopeni ku ri ku va mi famba aka pevnene. How are you? Hi entlela hansi ani hi loko se hi fikile se hi jika hi laha ya hi jikeli wena leswi njhani ku mfundhisi ve le diamond wa Steven Jalan min Steven guys famba na mfundhisi ve lo kandziyele ka ndhope va tolovele ku tshama Sandton mara va ku hayi hina hi hamanyunyu hina hi pfulele ahe mi pfukile na I kha ni observer vanhu va swi voneterini vo hambanahambana na lava nga le na van'wana le ndhaku na lava nga hintiwa vhele so hayi swo swi ta swi trend la mixo okay let's go okay sorry I think maybe nga fast forward I don't think ta va na that much information until va fika lava ya kona a ku ri swikombela a ku ri close nyaro after ku ni review video ngo swi skipanyana lava until va fika la mutini wa kona vanhu va na ri mukhansela ra lowu kumeki nga ri ku tirheni ni tlhanga samboko mi nga tsutsumi tshamani hansi a hi swigevenga tshamani hansi ma wa tsutsuma muti swilo swa propa wa hambi wa sukutsuki nga yi tiva gezi na swibamu swi ta so wo vheti khiye ku hi matsotsi makasi va tlakukela ku tsaka vela na mesa ku sende tipleke mone va ri ki eco Lava se lava se la ka vona va tsakele family ya vona ka vona family ya vona from the pop Jakob Jan yeah just you are right check to skin ku wa ka motoro nga rona dala mpukuli no hi ngena swona batho ba pata a tsaka tsefe tsa bo ngena ka falsa ku jene Eftaka dilani. Ri wona mi. batho ba pata So much my boy. Che wena. Loko ze famba sho. ni swi ri ku mi vona midala mheta mi swi ku na resemblance yo karhi ende mpela ya fana swinene na bava i sirhamba va Hagiazo i ku they are brothers va fana you can see ku ri the way he looks va fana na midala la swi propa mama
ezikhithava na resemblance swinene se mi bayiza n'we ka xikokwani mi ti vonela mi nga mi ya bayizela mudala laha hi to twa for ku gongonda mi lakalaka ka n'we yi highly protected manjhe mi va careful swinene yi nga hetela yi nga chayangi kahle Good game. Fanele ve ni ri ku khanselara ya va chava va ku xi vulavula ngopfu a nga hi kuyila n'wina mi fanele mi tshama kulu se ni swi ta vutomi ya kulu a swi proper and stuff like that yeah swo tala swi covering maybe cut a there and there exactly ni tsake ngopfu a hi karhi hi laha maxaka ya mfundhisi hi kumbule kaya hi va kumini mfundhisi va kume maxaka ya vona swi kahle ngopfu ene ngani ya hi cinca ka social media hi le ka kumbule kaya va kumbule kaya se hi fikile ni fanele ni faka speech na movha ili ya ngo tsayi layani a hi lavi munhu njenje a humelela ntirho wa mina hi leswo cameraman or camera woman a ri ku lenyasa conversation leyi a yi nga ri ku twaleni unfortunately maybe hi ta heta twe swo tala but a ni twa swi ri kule ngopfu ku vo tala mi nga swi twa like with a normal hearing swi nga tekanyana laha sa vo famba la stuffs Boy, hey boy. Also, wat de potter is. Family Boy. Adi. Zona pops. Danke. Advocate ya mina a ri n'wana wa mina. Na mi advocate ya mina. Leri ya ntena dokodela ra mina la pfulaka. Lero hi tsawu. Yeah. Ndzi nga vileli hi mfumo. Yeah. Loko i vabya. Andi ya boy. Wo fonela boti wa wena mina kumbe ba wa wena mina. I va na problem yena. Kanjani boti? Loko i la khongeleni. Ta mkoka ra pena po. Ni vona ku ni mega se ku ni phone yo sa. Sunela ale. Come close. Yeah, I'm coming close. Yeah. Tata ya va dzonda ta sana. Nokho nifika ni kuma ina. Ya lo ni kuma network yes. Yebo. Yembonini mdala wa mina. Mara why we in my so a ku yo fambiwa and stuffs Sharp vanhu nga wu timu a ni swi tivi ku mdala yi tshama la I khale tivana na mdala Proper. na ku velekana swi tiva but a ni nga swi tivi ku a va nga ri tshami tiyena A va tshama kona. kona phela mi va tivi Proper. ni tshame na board given la mun'wemi van'wani mi nga teki mabulu hi mina na board given ntsena basta A va na ho yingisela A va yingisela. Se kokonja ko masivona ku driver ya masivona ku vakili la ka xikokwani. ene hi twa ku Ene nandzika swi tikomba ku hi hlayisekile hi vurile ku hi ta aka papatsongo wa mfundhisi mi heleketa. ene mi heleketini Munhu bya n'wina ene na mina ni tsakini ene loko hi fika emutini ka mbeveri i khumbule kaya basta va ta vona kaya khale va kha va tshama joni va ku mana ha vuyi kaya mara tsakisa hi ku namuntlha pasta va vuyini va ku kokwancaku ni khumbule kaya va fikini Yeah. ene swi leswi swo tsakisa swinene Kokonja ke
mina ni rhandza mbilu ya n'wina vanhu vo tala nga vulavula va va ri hava tlharihanga a vo ka va nga swi tivi ku bibele yi mi khomele ava abnormal ava fana titiraka leti to rhola va ku abnormal ava swi twisisi matsonga va khomela kule mina ni twe ma vona n'wina mi tirha hi swivulavulelo ya na swigaririmi ene mehe ni strong leswiyani loko no la ta va nghenela ni ta va nghenela va nga swi twisisi loko ni nghena ni huma ekhela And stuff like that. I think we have covered it enough. Ava fikanga le diamond wo ku hi video clip leyi khata ndleleni but hi mhaka ti networks and stuff so sure right. A ku na issue nyana mina swi voni namuntlha ku ri ve na challenge nyana ya network nyana ya both networks Telkom na Vodacom somewhere nyana na ma yi tshike ni nga swi twisi ku ndleka henhla so ku ve na issue nyana around ma what time was it 6 ne around 6 something swi voni nyana but yi tlhela right. Mara va nga hleki mina proper mina na hi votela proper ni voted me both giving number mina 1 proper na vakhasalela la ka xikukwana ni va ta nyika ma vona ku mapati ya onhakini mukhanselara nyika ni kokwana coke mara mi nga va duli Ferrari yi tsandzeka no nghena la Ferrari ene ku na tifarari timbirhi mi nga ta hi tona mara nkulukumba loyi fambi movha yin'wana loko ni ku na hi landza a ni ri Cape Town We cannot work with Ferrari. 15 million a ni hembi ni khoma hi xiyindlwana kama no me Cape Town ni fika ni nghena pero ene Cape Town ti tele ngopfu ti tele pero fika ni nghena koho kwalaho ti xavisiwa ko tifarari veri tifarari hambi ti Ferrari Ferrari ni khoma Ferrari ni vhe ni khoma hi xiyindlwana ni twa nga ku a swi tshamisekanga swilo swi pro mara konca uke hina hi tlherisaku hi fikile ka n'wina hi fika hi tshama a hi tibyele ka ha thawara namuntlha mara hi mhaka ya rirhandzu a ku ri ku ti thawarela yes hi tiyela a hi te hi ta dan'wini ya ra ka makoxa hi fika hi thawara ya Ma yena and stuff like that leswo